पाइबो गवर्नमेंट असिना तसेंग मणिपुर से थुगाइबा पामनबा अदुग थुगाइरगे खल्लबा अदुगदी हाइबा इशू से सोल्यूशन पुरो ओएबा मरमदी अखोई कुकी हाइबा मेते हाइबा जाति अनि सिगी कम्युनल कन्फ्लिक्ट असिदा मसी नोई सेपरेट हाइदो कोई सेपरेट ओरे हाइबदो फिजिकली सेपरेट ओरे अदि इकोनॉमिकली सेपरेट ओरे हाइबदी मसी गुंबगी तो सुम सेपरेट ओइरगा लेबा तारगदी सही मरी मंगा सुम लेथबा तारगदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नखोइ से पुनमी यादबनिना दुगा अमसु कोकीसु संगसिन मियाद्रे मेतेसु संगसिन मियाद्रे ओजि मेतेसिंसु बेली मनुंदगिना हेंदोप याद्रे दुगा कोकीसिंसु चिंगदगी इम्फाल कोनुप याद्रे अदुदि मियोबा मो ओइबनिना मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न मिइंगददी नखोइ अनि से अमसु लेमिन यादबनिना हाइबगी तांजा दु ngairaga लैबो रगदी मसी बिरेन वांगांग दन लैबसे चुमलब्रा हैना कोई पजामियाम न खलिबसे मसी मसी देनी होजि कोई मियाम हाइसे अदुना होजि की सेपरेट हैबसिदी होजि असेंबदी होजि सेपरेट ओइरेबा अखोई फिजिकली सेपरेट ओइरे इकोनॉमिकली सेपरेट ओइरे गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर सेपरेट ओइरेबा कई मरमदी अखोई कुकी ताबा मफम दा कोई अतोप जाति चत्रे अदुगा मेते अखोई मेजॉरिटी लेबा मफम सु कुकी सिंग लाक यादरे मसिन तापदी गवर्नमेंट पॉलिसी दो सेपरेट ओइरेबा अदुदी सेपरेट है कनानो ओहली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसुम गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना सेपरेट ओहमबगी मोंग लेबेदिने अखोइना अखोई कायरबनी मणिपुर से कायरबनी सेपरेट ओरबनी हैबसी मसी तसेंग अखोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी दा एरोबदा हेजनिंदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी दा मसी सेपरेट ओहनिंगदबा वखलोन द चेम तारागदी अथुव मतमदा मसी गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट दा पुथोरागा असि पार्लियामेंट पुथोक तो लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी दा तसेंग मसी काहिम यारोय अमग बनुसी चना लेहिंगदबनी हाबो वखलोन लेरगदी होम मिनिस्टर ओरसु प्राइम मिनिस्टर ओरसु बोथ साइड कौरगा ओजिगी सु लेबो ग्रुप ITLF खंगदे कुटु खंगदे मो सुइबो ग्रुप तुगा हाना मसिदी कई कई सु कोई थुगाबि यारोय मणिपुर थुगाबा हाइबसिदी यादबनिना नखोई यानबो पुरक्सी हैना हाइबियो अदुगा असोमगा एमएलए तारसु मदुगी सेम हाइबियो अदुगा गवर्नमेंट मणिपुर दा लेरिबा रिप्रेजेंट तोरिबा अखोई मेजॉरिटी ओरिबा अखोई सिना मैतै सिंगी एमएलए मियामसु लेरि अदु खक नतना मणिपुर गे एमएलए पुनमक्सी कौरा होम चना कौबगा नो मखता असी असमाइना होइना अमन तोसु खोई यारोय नोइना निमान तोसु यारोय नखोइना हांसु यारोय कोकीनसु हैप्पी यारोय मितेंसु हैप्पी यारोय मसी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नि ngasiदि टोकदबनि केगुमबा नतबता हागदि नखोइगी गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट मथक्ता नतक प्रजा एमएलए मथक्ता नगा सिविल ओनासि मथक्ता लमहेमदा गवर्नमेंट एनी टाइम एक्शन लोगनी है हाइबम तमदा तुमिन लेखिगरा न प्रजा मियान पा खलिबा मदुमक तोहन पामी है बिसे तमजेगे ओके थैंक यू वेरी मच जे ओजा माय बोंदा लाक्सेगे ओजा लाक्सेनिंग बसे ओजा हाउ से फॉर द लास्ट 18 मंथ्स हाइतारे सी इरांग जिलोशन मंगमदे मणिपुर क्राइसिस से अदुम एक्टिव ओरगा लेरी अदुगा मी सिबसु लेप्ते अदगी देन अखोगी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो नोमनोमई वर्स अदुम ओरई अदुगा अखोई मसिन के मरक्ता अखोगी खनबा लाउनबा तोंगा तोंगा इश्यूज मयाम पुखनरपगी तेंकाल छु दुम लेप्ते हाइतारे मसिन हेन थाजनदब पोकनब मरम ओय तसेंग नम सोल्यूशन लेत्रबा जाला नत्रगना व्हाट इज हैपनिंग नाउ करी नो तो इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर कुकी की ओइगेरा मैते की ओइगेरा इफेक्ट ओरिबा ऑल कम्युनिटी सिंग की ओइगेरा मसी की डिजाइन नम लोगा सॉल्यूशन हम पुरप ngam बजा व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमाई येंगे ओजा अदुगा लेरिजे हुजिकसे मुका लोना हेल्पलेस ओरपगी फिबम ममो ओइन उरपजे हदक दिल्ली दा चलगा प्रोटेस्ट लोइ तौनरपजे मायासोर की सो दिल्ली दा प्रोटेस्ट तवे कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली दा प्रोटेस्ट तवे इंडिया ब्लॉक की सो तवे इंडिया ब्लॉक की प्रोटेस्ट तो सीपीआई की डी राजा याउदना गौरव गोगोई याउदना शशि थरूर याउदना अखोई की डिप्यूटी लीडर अखोई जयम रमेश याउदना याम कन्ना तौरी नकल मरम द कुकी की एमएलए मयाम फावो दिल्ली दा चलगा डिमांड तखोलै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी मोगी तौगद मथौजे तौरीना लौब्रा ओजा नत्रगना कमाय यिंबि जम सी मीटिंग सी कोने यिंग याबसे 18 मंथ्स सुरबा इशू मणिपुर की इशू दा होजे कोइना थम अइना थमजनिंग पॉइंट दि मसी मणिपुर दा थोड़ी से होजे की 18 मंथ्स से मनुंग दा होजे की मियाम ना हाइरी प्राइम मिनिस्टर
party amat natre congress kak natre india bloc siu do manipur gi india de leriba state tongan tongan badal lejeriba regional party sing hai tare ko asim miyam hoji hai ki bideni kai damakte delhi da miyam na sangsil laga protest tori bano hai basi masi issue si state na solution purapangam de hai basi miyam gi wakhanda natagana party leriba party punamakki masi wakhanda lei maram di masi solution purakadabdi government of india delhi da government pariba asigi mathau si 100 to 100 lei hai basi miyam gi thajabani manipur praja punamak misi thajai kuki su thajai oda si koi manipur atopa jati manipur da leriba koi isna maitai natasu atopa community sing su masi thajai india government khaktana masi india government gi Paiba Saka Sikatana, the Susan Purapangani, Tazabe Makada, protest or evening. Masida in a hiding anybody as a Pajamo when I hiding anybody, Eggy Motadi, Masi Hojik Manu, but the 18 months should about Sida Quina, Yimbi, Manipur, India, Parliament, Party, Opposition Party, Yamkan, Jukira Hul Gandina, Rusimba, Party, Aduga, Atopa, Regional Party, Singituan, TMC, Kangdema, Masi Punamak, Masi Manipur issue solution for Pami. Aduna, Masi Purak Nabi the Makta government India. Hojik leba BJP government asida moina wahi amakta chu haiha laga solution purakpa ngambya na bagi pressure yam kan towi mayamna khangi ui ajubu hojik prime minister gi idea da prime minister gi wakhalon da manipur asida leba 18 months surabasi masi hojik phau mana wahi amakta loibu oishnu loitabo oishnu magi apamba government gi paiba india gi government gi head ama oina masi magi opinion pi da ba habse masi issue asi kaino ma khak pajada manipur pajada pen da bagi natagana kuki da pen da bagi ama natagana masi issue thokpadagi masi thohalaga kaino north east gi policy da asoiba makak nataga afoba makak moina tawning bagi wakhalon si hidden agenda manunda makak prime minister gi wakhalon da leirabra habse masi miyam gi punamak manipur da khaknatna india leba praja punamak ade political party punamak masi ure habasidi ekoi praja mano khangi manamdi hojiki home minister prime minister asu adu masi khaknatna hojiki parliament sida hariba phong sanam mi sani sahung siaraba the community ani makta khaidokpagi wakhalon leraba unabi yadraba punsim yadraba manipur haibada apunbagi maming manipur haiba aduga physically koi separate oikraba aduga idea separate oikraba punamak asi leiriba asida hariba home minister amasung parliament prime minister amasung masigi wakhalonda parliament da hoji discuss tawsi habida yaraktaba habsidi aidi praja miyamgi wakhalonda mokhoida asi solution propagi apam asi leitrabra hena lojai aduga hoji ana masi kaijinamak na bo hoji Congress na natagana opposition sing na masi prime minister da manipur sapiu ha home minister masi lusimbiu habsi mokhoina haibagi opposition sing na haibagi lusining de wakhalon ma leirabra nataga masi kumno punamak asi hoji matam loisingda matam henjilurabnina masi amuga loisimam tanda pressure kanmambadigi opposition sin pressure kanmambadigi masi social lakhibani habdo madugi credit to lana sakradi government pariba khoisi maithirani habo wakhalo adu tani haina khallaga leibu oramagadi madu aranbu oini khoina Paja mo na pambadi hariba manipur si part of india manebaka masi part amada leriba issue si social property mai thiba thi do natti mogui mathau do to hanba pambagi dumakta manipur paja miamna prime minister wangang biro prime minister wangang biro da lapio habese lapum dum do kuki favor natti manipur favor natti ese india gi prime minister ma wen laga ekhoi gi nakoi da irang to riba miam se to riba nawani conflict thori se community ani conflict thori se india gi di yamna khoi da administration da na india gi mai yam soe aduna khoi khulak dei to kadabani haiba wahi si haibi bam tamda miam parja miamna pelakani khali adubu haibi issue sida
कनुगी solution lapu yabagi home minister na hairakta aduga kanu prime minister hairakta aduga brahmari laksilba immigrants sing refugees sing habitare akhra koki punama punatwa khra sang e habse koi khangi adu khangadi defense minister ki policy kai leiba defense minister na kai chu wangang tri kai gano asi punama asi akoi india da manipur so punama asi india da so pani habo khalon si aidi masi government party bo government sina masi yembe di phagada bani oza ayo hanu dalak sage oza dalak sani boje masi ki chithi si da ya wo hai maka hai dare cookies and mites are totally separated physically, emotionally, mentally, economically and politically. Oza da ina haijaning is oza da ina haijaning is oza, do you believe that government of India and especially the prime minister and home minister can stop this violence? And if not, karigine na khanbi masi kumane e khoi lo ja dem lam lai na lo bai si di am serious natte masi kai kumba government of India gi pai bo government sina ta seng na manipur si thugai ba pamna ba adu thugai ge khalla ba aduragadi haiba issue si solution puro oeba maramdi akhoi kuki haiba mete haiba jati ani sigi communal conflict asida masi noi separate haido koi separate ore haibido physically separate ore economically separate ore haigadi masi gumbagi to sum separate oiraga leiba taragadi sahi mari manga sum leithaba taragadi government of India na nakoi se punmiya dabnina duga amasu koki su sanction miyadre mete su sanction miyadre oje mete singchu beli manung dagi na hendop yadre duga koki singchu ching dagi imphal kon yadre adu di miyoba mo oibnina masi government of India na mi ing dadi nakoi ani she amasu leiminna yadabnina haibagi tanza du ngairaga leibo ragadi masi very unfortunate wangang dan leibese chumlabra haina koi pajamiam na khali bese masi deni hoji koi miam haise aduna hoji separate habisidi hoji asengodi hoji separate oireba ekoi physically separate oire economically separate oire government employee for separate oireba kegi maramdi akoi koki tabam famda koi atopa jati chatre aduga mitei akho majority lebam famsu koki sing la yadre machine tapadi government policy for separate oireba adu separate haju krano ohli government of India masung government of Manipur na separate ohembegi mong leibedi ni akoina akoi kairabani Manipur si kairabani separate orabani habesi masi taseng na akoi government of India ki policy da beda hejening government of India policy da masi separate ohening deba wakhalon da chema taragadi athu matamda masi government of parliament da puthoraga asi parliament puthok to lai government of India ki policy da taseng masi kahim yaroi amaga banusi chana lehinga de bani habo wakhalo leragadi home minister also prime minister also both side kauraga ojegi su leibo group ITLF khangde kutu khangde mo shui group tuga hana masidi kai ge su koi thugai bi yaroi manipur thugai ba hai sidi yadabanina nakoi yanabo proxy hena haibio aduga asomga emerita su madugi same haibio aduga government manipur da leriba represent toriba akoi majority oriba akoi sina metai singi MLA mi hamsu ledi adu khaknatna manipur ge MLA pulmak si kawra home chana kawga no makhata asi asmaina hoi amat torsu khoi yaroi noina demand to si yaroi nakoi na han si yaroi koki na su happy yaroi metai so happy yaroi masi koi government policy ni ngasi digi tokdabni kegumna tabata haradi nakoi government manipur government mathakta na pajam emile mathakta naga civil onasim mathakta lamhemeda government na anytime action logani han khaibam tamda tumin lekhigira na pajam ya na pa khaliba madumak to hon pa mi have say tamjege okay thank you very much da muk lak sege ofam yam thokle congress da bukhali ofam yam se muk bjp da lakani ai mamang da ai oza mai bond da lak sege oza handak ki manipur gi le crisis sida yam fazana objectively yengba yamna atangba social activism ne nei khoin uzabaduni hojik se world cookie joint intellectual council gi memorandum si ki wathok si yam khre dare masi gi congress party ne su masi da press meet phangre bjp na muk phami masi da yauri ba magi content si da mapung en ni aina laksani mase masi da ekoi gi world cookie joint intellectual council na haiba si da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KNO ꯑꯃꯗꯤ UPF ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ umbrella organization ꯑꯅꯤꯁꯤ Lovers and Defenders of India in World War II ko World War I aduga India ki freedom movement INA ki freedom movement sida Netaji Subhash Chandra Bose ki makhada movement tawhiba kanguni haidana aikoi ki palli haiba tare masi number 1 point aduga masida Jai Hind haidana the great nation haiga loishalli yamna masida sanariba aikoi ki language magi politics yamna nainaba yam nuaiba area myam ama yauri masida later sida with highest respect and total desperation yamna ngai ngamdabagi wafam ama masida phongdoi masida hairize aikoi cookie political solution bill hairiba solution ji makoina taliba demand ji union territory with legislature haibani masi Jammu and Kashmir Bifurcation Reorganization Act 2019 gi makhada sembi yu haibagi wafam ne masi gi bill ne pokal pukhat piona demand tori base masi gi iroin na hokiba aikoi tang tara da cookie MLA singna aikoi jantar matter da phangkiba mifam da tawkiba demand su chamana ba demand sini kama yengbi ozo masi koina ngasidi es Manipur nusiba mo ina parja mo ina ngange ai party line do amal BJP party leire asu congress leire ai di mawani na party side ki ngangre ai opinion di es Manipur parja mo ina Manipur gi nusiba mo ina ngangke masi ihan hamada ina masi World Cookie Joe Intellectual Council na piriba asi memorandum si intumon na yengbio masi ID chumda plan aran ba male sajin ba male maramdi moi copy to da agatha sangma yawbani o Meghalaya gi masi MP nate hojik jik nate sidi aduna masi na tapadi masi aran ba fake ne lawe maramdi kanigi sajin ba letter issue si issue si ka issue lei dawam dona Manipur peace leina bagi dabakta leiba praja myam gi BJP oisno Congress oisno Manipur gi CSO si myam oisno praja myam jim yam kaji peace leina ba tawpom tam sida mug irang thoham ya bagi se amani loje masi ene lalin loje badi section number 6 de le agatha sangma yawbani masi MP natabneba adodi masi gumba iba agatha sangma bu yawhaliba sin tapadi masi si ekoi neina rubi athari thokten lowe mamdi lan mani low seba maramda Allah hojik se hojik leriba Manipur issue asida hojik matam mamada Congress ki matamda aziki leriba insurgency man India da insurgency si North East maruna North East leriba insurgency yam se peace talk pu na bagi damakta masi inga tap le na bagi damakta Congress matamda kanigi kuigi NSN aimsu framework agreement thongki adu hojiki 2005 8-6 aswaidasu Congress ki matamda hojiki KNO ga UPF ka su asi puaki kai gi mukta mando su ai kamda hajege ngase framework agreement BJP ki matamda ba adune ai to ke ado masin yam se sunu matam to pom matam sida to pom matam sida masi to yam kai gi no khoi pajam yam khangba machange insurgency gi asing wa punamak asi peace lehin na bagi damakta ne koi miyam lau seba adubo hojik la leriba hojik BJP matam da sumuga hojik leriba su KNO group sing su koina 2017 da kam han promise to nakhi adu koina haidra su masa BJP government ga su gi group ka ngang na khiba myam akoi video da thadap ba media thadop ba koi yam lon ta khabni adu Congress matam da su to mi hai to myam se aina haibdi as demand to riba pulmak ase government of India da demand to bane ba matam da Congress na saka paire Congress ta haiba ta bani aduga hojik le BJP government BJP da mu demand le ba mayam se to kani adubu masi issue sing mayam se ai no smi yamda akoi Manipur gi issue jik ta thata ni pan mu sangsil pa issue siga sigi marks da sigumba issue sina akoi Manipur da tangdu reta da da akoi hengat na bagi makta to bi chum da bran lowi malamdi ai ka mahijage ba hojik leriba problem leriba si Manipur gi da cookie singsina akoi hairi cookie singsina amara mahaiga dioji 10 MLAs na openly demand tore
अदु बीजेपी की टेट यावरे अतोप पार्टी की अहुम यावरे मसी लेबा ओपन तौबा अदुदी मई मसिना हेन बिलु लेब्रा नतगा कांग्रेस मतम सु हान तौरमे हाबदुना कनो तौब्रा नतगना होजिक मतम मद बीजेपी की 2017 गा असुवादा 2022 गा सुवादा असेंबली इलेक्शन लापा मतमदा प्रॉमिस तौनखिबा मदु मियामदो अदुसु बीजेपी मतमदनी अदुगदी मधु बोट फंगयानब प्रोमिस की दमकता हायरगा तौरपो ओइगदी मधुगी होजि असाय हंखिबो क्वेश्चन अमते थमजगेबा हंदक लेटेस्ट ओइबा कनेगी MP election the board yam phangba phangdam matang da egum thumjege hoji ki board pibududi as community amagi apam bada sakibata kanamba chu thing yaro party gi BJP ne so hai yaro congress pame congress de pire BJP pame BJP pibane madu pibudagi masi separate administration ga pusinabadi chumda brand khali adedi madugi ena ujabada asumi yungbada koki gi keno gi president maha masa makna haiba mane promise do kair pagi damakta promise kair gi damakta handak MP gi election dadi mohoina atupa party da nungai tabagi pibasu ramsu yai aduna masi gumba lapasida akoi haidiba issue sida Manipur da 18 months surapa hojiki tangdu reta daba hojik Manipur asida leliba akoi community masenda Manipur kai yarbagi ngangnaba matam asida agency congress ka BJP gi da party ani da hunnaram leibasina masi shop tawroi na lojai mai masi kwai da hojik maru oibadi hoji haiba world cookie joe intellectual council na makhoi sina piriba asida sigumada nainaraga sigumada puthoraga ITRF ki puthoraga keno ki puthoraga kutu ki puthoraga nataga atopa khoi ki civil organization na pa kano piba congress na pressure tawba BJP na pressure tawba masi kumba puthoraga ani gi marakta puthoraga masi solution di lakada mande masi ne hena ekhoida मियामदा तंगदु लेता दबा लेगनी अदु सुपुदी मसिगी इशू सि कमाय सolution लाखिगेना पॉलिसी डिस्कशन तोरिबा मियाम सि इना अपील तोजनिबदी डिस्कशन तोरिबा मियाम सolution गिनी मियाम तारिबा मियाम सि मणिपुर प्रजा पुनमक तारिनी अदुदी पुथोगरिबा मीडिया दा पुथोगरिबा कि नॉर्थ ईस्ट विंडो दा तोरिबा मियाम पुथोगरिबा मसि एजेंडा पुथोइसि कइनोबो हाइबा पैनलिस्ट मियाम सिना solution पुरपियाबगी आइडिया पिरपदुना मदु solution लाकदबनी अमगी पार्टी अमगी येनबदुना मिना ताबदा तानिंद्रे अदु सुबदी अफबा solution BJP सो solution पुरपियाबगी आइडिया पुथोपियो अदु कांग्रेस नसु पुथोपियो आई हाइनिंगी अदुना मसि कुंबा लापम तमसिदा अखोइना येंबि याबा मखक अखोइना होजिक लाकदोरिबा इशू मदुबदी separate administration नीरिबा असी कनाना नीरिनो हाइदी मतम अदुदा insurgency group amaka KNO haiba UPF haiba masigi su agreement tawrakda moigi apambagi thamkhibani maduna kana pigida tungabani thamkhiba adu ma solution nakoigi solution ama puraknabagi akhoi chu mateng pangge adugi advantage lawraga हाइड्रेडी solution दु यारोइदवा टॉप टू यारोइदवा अना solution पुरक्नबगी ओरंगनि खल्ली अमनसु अदुबु आइना अहाम राउंड दा इन लास्ट दा थमदनिबदी हौजिक एखोइगी इशू असे लेरिबा जाति अनिगी मरक्ता कन्फ्लिक्ट थोलिबसे BJP के एजेंडा कई लेगेबा कांग्रेस के एजेंडा कई लेगेबा हौजिक फमी पैनलिस्ट अनि BJP के स्पोर्ट पर्सन कांग्रेस के स्पोर्ट पर्सन लेदी हौजिक नसिमक थंबियो नहु कमाइना मसिगी 18 months लापासिदा पाजामियाम की अवाब तारिबसिदा नवानी की पार्टी अनिगी स्पोर्ट पर्सन ना मणिपुर प्रजादा थमनिंगबा मसमाइना तवगदी एकोइ मणिपुर के solution पोकनी असि 18 months ओदिबा असिदा कमाइन तोगनेबो अदुमक solution पामी मरमदी BJP ना सरकार पार्टी बिना प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर
aduga central leader singi policy da si le athu bu ta wini habido promise amaka paja myam da pen na ngam ba chang ba aduga congress su makhoi gi as opposition leader mo oina le bina kamai no peer pressure to wini habido adu paja myam da pen ba sangi paja myam awa ba pop ya na gi good suggestion pi wa ba ai gi opinion. Okay, thank you very much.